Jemwentere tia keke kiola wa dine ya Ntwamboi ni kuromba thirikari nene na inya ya kaunti kuwatanira uchua ndawa ya mpanga ya nyimba na inya kuona bura bomba kwithira bakinyiria achie bakansa ngarama yotungata. Badite ya ore bachemanĩtie kuromba endiwe ya obatetheria kurera ndura chibitari rarethirite ritumirwa ni mwendwa wo Nicholas Chabari gatumenyithie chona njira ikinyanirite. Family mwekuma antora acha akeolo wandi Ntwamboi endine kurira anto bagwendi bwega yibumirie eburi mpwe kubatetheria kuona mbecha acha kuthina mbena utungatira amwendwa wao urari chibitari ntere echa Nairobi nonto bakwithirwa aina akansa kansa etwikite kinyamara kiabo na kiathiria kinyainto obira barari na bioburu gwatwigire kuringana na thinere kinyata na matini kinyata itimba umutethia yo baturi file mpisa ita mpisa watuka ni hospitali private imbesi watuka itiumba kureka ni sano ndo tsanira ya musuko na nilete kwa hospitali ya private watuka mbitumba kwa tutumira go ni 1.2 eta hospitali na ngiri 15 ontuku ya bati kukuma hospitali madhayo ontuka ito na kiumia 3 to ontuku bambejira kura kobenara ngombe yake mburi na ngoko oroko na sikiywa au na anjora ngombe tirira nombe ite kwendi into bibi yake kenda thaitira manda monke kana ino twana twake no ke akolele murimo yura murimo yu ite time ko heal over 6 months so ito go in future anto ba wendi bobo ya bakaingilia nikenda kobia atigendelee kwendi kintu kiromba githura na kiko tetia na bake nendeti tayari bionte na murito wetu karani ara wengo murito no golenji binongo tete ko thoma manto andawa tombero kinyo chichanga modo dimani ya chumba kadai anto baba komba guburu no batotederi mama atiritwe atoke mo situation ya family actually is situation ye very needy so tafadhalini atongori beto na inya buonka mtu kona manto ya nombe kuyotethia njeye kenda bomba kwithira bena kenda nyana bake bomba stoka skuru renge na mami wo or actually ukothaitira otoro thai ke sibitari mpisha omba kwa access omba actually kubwa ogwende bakiromba akinya thirikari ni thina mbena kurutha abure mpwe gutigira kinya chibitari ino ire kaunti ya Meru ichikuthina mbena kuona amashini na into obionde bya bikwendekana nekenda kuthina mbena utungatira muri mojo wa kansa nonturiro kuona thini kwiro ntui cancer cardiovascular attack mirimo minene twangaika sana kumachukia antu na Nairobi ubaurire nyumba cia kale onto manda muka urire tu nyumba ya otura ntekumenyora iri awani lakini murungu na komenya so nkiromba thirikari atu ezindi equip sibitari ciatu level 4 ciatu na mutuate lare mawa nikenda bemba kuthira bakindila mirimo minene ye tutikomba kuthira tuita mpinya none na Nairobi county government ya Meru president yetu na yanere cancer center tafadhali cancer center niombe kuthire rungwe so that mama woyo mami yetu actually asui murimo yayo atomba with all the way to mpisha Nairobi na ambia sio tumeka utweke Meru atibiwa dikare kan government ka skuli kama tonto ka ko itakora yo kwa kwa afueni onto genda kolelia onto weekend kwena ma weekend zemeya no mango tumia kidumba weto mone no onto no mango leli mwatie mbesi to tumimbe simbi sana kuma kiora Ntwamboi Gebe North Peter Class Chabari.